Nije me briga što drugi ljudi kažu, što nam društvo diktira. Zašto bi slušao društvo vođeno takozvanim vođama koji brinu samo o politici, ekonomskom rastu i debljanju svojih džepova? Moj vođa je unutar mene, stoji iza rebara i pumpa krv kroz moje tijelo. Ja jesam revolucionar jer slušam svoje srce. Ne tražim da me se tapše po leđima. Pratim sebe i stoga pratim svoje srce. Ono će ti reći kojim putem ići i što činiti. Samo mu trebaš vjerovati. Biti produktivan za neku firmu ili raditi posao koji mrzim samo da bi se domogao kruha nije moja ideja sreće. Ali želim biti sretan. Želim živjeti život i biti ponosan na kraju dana. Možda imamo više života, ko zna. Ali ovaj život pod ovim okolnostima imamo samo jedan. Zato se trudi, prati svoju strast, prati svoje snove, prati svoje srce. Dok svaki dan težiš ka sreći, sve će drugo samo doći. Nećeš gladovati, nećeš ostati bez krova nad glavom, već ćeš naći put. Zamisli da zaradiš polovicu onoga što sada zarađuješ, dok radiš ono što voliš. Ali pošto radiš ono što voliš, što ti je strast, to postaju sretni novci. I s vremenom ćeš postati izrazito sposoban u svom poslu, te će ti se prihodi znatno uvećati samo zato što si odlučio biti sretan. Nećeš ovisiti o ekonomiji, nećeš morati moliti za povišicu i svađati da bi dobio godišnji. Bio bi sam svoj gazda, radio bi ono što voliš i najbolje od svega bio bi slobodan, zaista slobodan. Prava vrijednost života. Troši vrijeme stvarajući, troši vrijeme sa voljenima, troši vrijeme usavršavajući zanat ili oblik umjetnosti, troši vrijeme odmarajući se kako ti želiš. Ukratko, ulaži svoje vrijeme, ulaži svoje talente, ulaži svoje snove i misli, ne trati ih. Tratiti snove i misli je gore nego tratiti novac. Ne uče nas te stvari u školi, ne kažu nam da trebamo težiti ka radosti i sreći. Ne, kažu nam da trebamo raditi naporno u školi i na poslu da ne bismo završili u fast foodu ili nečem još gorem. I nek ljudi mrze, reći će, hej, ne mogu kupiti hranu ljubavi i sreće, ne mogu postati bogat sanjajući. Zasigurno možeš, pokušaj, možda nećeš imati novca u početku, možda ćeš se patiti ko zna, ali ako nikada ne pokušaš, nećeš nikada saznati. U najgorem slučaju, nakon godinu dana ćeš naći drugi posao koji ne voliš, da bi plaćao račune i dugove, ali barem si pokušao. Nećeš ni za čim žaliti, samo prati srce. Nećeš dolaziti kući iscrpljen i stresiran, dolazit ćeš kući sretan i pun snage, spreman za još jednu smjenu, spreman posvetiti vremena voljenima, onima kojima je potrebno da si mirna srca, spreman davati sve od sebe, spreman rano se buditi, zapravo sa osmijehom se buditi, spreman voljeti život. Prati srce.